U vojstvu Partizan od 1:0. To je njegov prvi gol u prvenstvenim mečevima za Partizan. On je letos došao iz OFK Beograda u Partizan. Evo još jednom. Tomić, Diarra na drugoj stativi, lepo pušta loptu, a Ivanov sa samo metar, čini mi se, udaljenosti pogađa mrežu. Nije bilo ofsajda jer je tu stajao i na golu jedan igrač Borca. Mislim da je to bio Stefan Živković. Partizan vodi sa 2:0. Umesto Saše Ilića ušao je još jedan biser našeg fudbala. Sasvim sigurno izuzetan potencijal. Evo i fenomenalne asistencije, posle koje je Diarra postigao treći gol za Partizan, svoj 9. u ovom šampionatu. Otprilike 81. minut. Fantastična lopta u prazan prostor i da je Diarra prepustio lopti i Mangi, verovatno bi se isto završilo. Dobar lažnjak Senegalca i njegov 10. gol. Diarra je najavio siguran odlazak iz Partizana. Kaže da ima dosta ponuda iz inostranstva i na njemu je samo da izabere onu najbolju. Četiri 0 za Partizan. Prodanović fauliran. Reljić. Maslać.